Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mangle hem tselme prhilala. Eda vlesere volaya hem izenea. Amen. Nastavinate družina men letkaya Ramazan maseko et Qur'anesor. Koitano autor Amaru Prhal Da'iya Umar Idrizović. Каков дисотно дивей, акале шужей племенито Мубарек масекосор Рамазан. Камаро дешуекто дерси прала муслима. Дружина мен ки тема адабија понашибей ко постиба. Амен. Е Аллахе се револаер ислам ко паншто адаби понашибей ко постиба. А од ова користи бей мисвако. Прала муслима. Пучи бей. Дали дозволиме постачесе кога со постини, те употребини мисвако или на? Дали у мисвако румини манушесоро пост ако употребинеле? Хем сој од два мисвако. Дали си имаме награда котор два мисвако или на? Прво, мисвакото носа е каш, гранка, која со користија марома гло пекамбери салаллаху алейхи васеламе, хем одуле каштејали мисвакојали гранкаја, а марома гло пекамбери салаллаху алейхи васелам чистиња пекледанда. Хала муслима. Техарова сакава со вачерджумили со пучлум, валя нам е некобор тикне минутија, ко кратка црте, те чера лафе катаре, хем те дикха. Дали дозволиме мене, дали румина маро пост, сој ми свако, дали и сјаме награда. Прво, храла муслиман, имаме Тирмизи вачери, рахметуллахи алейх, пожелно е постачесе, пожелно е постачесе. Ко постиба, значи док постини, те користини ми свако. Пожелно те користини постачи ми свако. Тамам? Имам Ешафи рахметуллахи алейх. Сматрини со, о користиба ми свако постаче се на сметини. Значи, манушко со постини, те користини ми свако на сметини лей. Апсолутно королесе од постибе. Без обзира ко одува, далка користини лей ко почетко хем ко крајот дивесо. Без обзира ко сао вахти калете користини ми свако. Али ов на сметини ништа апсолутно ке моншесоро постибе. Преносини пе котар амаро мангло пейкамбери Мухаммед салаллаху алейхи васелам е прхалален со користиња ми свако, а постиња тамо. Значи, кокре амаро пейкамбери салаллаху алейхи васеламе користиња ми свако доки неко постибе. Доки не постачи док постиња, ов салаллаху алейхи васеламе користиња о ми свако, хема катар дикаја, хем лаја доказ тепена, да ме исто джихаре дозволиме, те користиња ми свако док постинаја, хем на сметиња маре постигна се, па чак ни на румини амаро пости. Мангле пралале. Вананите лако обзир со јакава, односно о мисвако, користи бе о мисвако, тано сунети и пракса е пекамбери салаллаху алейхи васеламе. Сој тано о мисвако прала муслиман, о мисвако тано јесте е каш, гранка, со користела маро магло пекамбери салаллаху, али о тано сунети о несоро, салаллаху алейхи васеламе. Хем која вера ситуација со користиња о мисвако, хем употреба о мисвако да исијаме награда со слединеа о сунети. Прала муслима. Мануш и сине награда котар Аллах субхан таала ко свако следи беј о сунети е пекамбересоро салаллаху алейхи васеламе. Па макар од ова и не, хем употреба о мисвако.
Макар дуахине, телело манушто потребино мисвако, сар суннетите следине пейгамбери саллаллаху алейхи ва саламе, иншалlah, голе награда, брала муслима. Ако е конекобор кратка црте, чери бе лафи котар мисвако, со значини о мисвако дозволимеј и хе постачесе те употребини, те користино мисвако, на сметини, па шо лесоро пост, на руминио лесоро постибе, па без обзира кетко потребиниле, дали ко потребиниле ко почетко дивесоро или ко крајот дивесоро, апсолутно на руминио лесоро пост. Хем, уми свакота но сунети кота рамаро мангло пейгамбери саллаллаху алейхи ва саламе, користиња пейгамбери саллаллаху алейхи ва саламе уми свако, па чак им кет постиња. Хем иншалла, голема награда за користи беј уми свако, односно следи беј олесоро сунети, па хем ко следи беј уми свако. Това е ко Аллахи субхану таала, а ке летка толку та хайри амаре румеја, о Аллах субхану таала наградина амаре пралеу мере, кога со шуџачери амаро дивеј свакова е Рамазан есоро, хем шуџачери амаре ифтарија, аџикар со бешаја, шунаја, неве буча, сиклуваја неве буча, котар мубарреко масеко Рамазани, لكن دولسر خيري والآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.